Hello everyone. Jo tono lamsongo ani oktal video paralog parajor. Welcome back to my new video. Paralog parajor hakini kisngi labun sngi pilayo I tharai bale ngam la ban tep video thamai lane ban china video thamai lane ban china blog ngatrai tangba ngamla namarba kibun bahaki jing kamat jonga tel nakata kadau ken ngamla ban china video lane ban tep ki video ba thamai namarba ngakwa ban share bar phi baro ki paralok parjor ki ba la subscribe ya ka ni ka YouTube channel jonga but kiba yanga but kiba like and share na kata kadau ngakwa ban batai ya phi ya ka lifestyle jonga hakini singi bale ngamla ban tep ya ki video thamai but lane ban bangamla ban chna ya ki lifestyle jonga kiba la deb baro hakini gisngi namarba parlok parjong ngakwa ban batay fi how hajar arpo first pandemic corona pandemic hak kadi kadnu tarik ngalaklet kumbasi pho tarik kumto I para jonga ngade ibanang kwangdu naying nang tapade second ide I para kanthei jonga babut nanga I accident hakatu kasngi kumba manta kasngi accident kumba lasai kasngi kala de ka ban na banta jong kya pandemic hakatu ko por fast corona hakatu ko por umla ban kibala sa hostel kimla ban mi na hostel kibala sakut sa deli kimla ban wan phai sa sunong na jong hakatu ko por baro khot nila tip bha saphang kajing yat kajing late kajing wan na kata kadau hakatu ko por ngamla ban late pet ya I para jonga te hakata ka por kadega major accident hadu ba inda hapok ka koma si benai na kata kadau long ila long bed rest ila long kumnongan ong la long senseless im poisu ka kanika jimut jimpur khat imla suban phliu ya jimut jimpur khat im kemau su ya kibala lej ya ka por ka bala lej lene ka bamanta ila long kum I bala yapi kumnongan ong I bala yapi ladai im makna ladai la ban ring mensim makna I la long kubai ila yapi na kata kadau paralok parjor kadega sngi ke bas new tam na kwanta jong kaying kasem jongi na kata kadau ngamla ban le sipang ngala kumnu ngala thut no ban le ki henrei uble la ai boringi ngila adei ban it lut ya ke haka bor jong blei hande ngi ki briu ki batlot bor ni sait lot ka bor jimut jipur khat na kata kadau ngamla ban snai kini ki lifestyle jonga namar ngala sedang la bunsnem ya kani ka YouTube channel jonga namar ba ki live jongi ngide ban explore ya ki live jongi langba ka social media na kata kadau ngala try na du manangkong te ngala de hiban ban nom pendekut ngala de ban long ban sna video man la kapor man la kasngi kenang baka kini ki borok hoitu nginla ban klet bat nginla ban job ya kanika porthei kat ba porthei song basa kat bangidang im ndei na kata kadau ken ngamla ban sna video hengge kokbor bobo kisa kok sanai ang balokha mare kising song ang video snamaya ni bagai tamni male
2020 ani manai belai keno kotor accident ng thanga first pandemic corona pandemic ni jorawo a jorawo belai keno bo injure kha belai keno senseless hospital pura 1 month coma yak ulo bo hamani yak ulo bo bini senseless bo agini kok rong no mutumalia memory kamai thanga bini tabuk 4 years thanga tabuk bo sisa jak phano hamana jak phano kathui bai baksa belai keno hamya halat ungtong hatabuk belai keno nugui thanai 6 June ang nogo thangmani Shillongo dauki thangai naimani belai keno halat hamya bono to nugui belai keno bokha ham baisa digi ania mano nugui belai keno dukhuna kha aborong no nugui ke abon bai nang video ketal rok snam maya tai video bo dawi manya nge norok ani channel no norok jara subscribe khaijak norok bakhata thidi ebake khalogoi nai tongdi nasing tongdi tei ano hamjak nai rok ani lifestyle no nainam sung nai rok norok nasing tongdi ang truk aguk nai tei ani life ni joto ang truk ke norok bai share khainai je mansak tamni hinmale ang bo share khainam sungo share khaike se bukhani kok khaileng thango share khaike dukhuni kok khaileng thango abon beno ang YouTube channel ni bising tui ani joto musung marok joto nahar mung rok ang norok bai share khanya hanai no ang YouTube channel eba social media ni bising tui ang kerengei thangjakha nge asokok no tinin bagai joto no hambai tei ani video no norok tomono like khaiga hangke subscribe khaidi share khaidi tai like khaidi tei katal rong no botai bo kok pirri as kok sawino joton hambai tei khulumka